Sivim nebom, u velikoj prašnjavoj ravnici, bez puta, bez trave, pa čak i bez slička i kopine, susreo sam nekoliko ljudi koji su koracali pognute glave. Svaki od njih nosio na plećima ogromnu himeru, toliko tešku kao da je vreća brašna ili ugljena, ili pak oprema rimskoga pješaka. Ali ta grda životinja nije bila tek nepopišna mene. Ona je naprotiv čovjeka obavijala i sapinjala svojim pružnim i snažnim mišićima. Ona se zahvaćila svojim dvijema strašnim bandžama za prsa onome koga je uzražila. I njena se barstovna glava popela čovjeku na čelo kao da je od onih groznih zvijeri kojima su se stari vojnici nadali zastrašiti svoje neprijatelje. Nagovorio sam jednog od ovih ljudi i upitao ga, kamo oni tako kreću? On mi je odgovorio da ne zna ništa, on kao ni ostali. Ali očigledno da nekamo kreće ili tjera neka nevidljiva nužda da hode. Jeftini, a tako dobri, 7 novih proizvoda za njegu kože tako malo koštaju, a tako su korisni. Dekolteom otkrila kako je stanje svijesti. Fanove, kod nas izazivaš stanje nesvijesti. Ele me umirem! U Hrvatskoj je zašla nova bitvena aplikacija koja doslovno zarađuje za vas. Starački dom u SAD-u ženu proglasio mrtvom. Kod pogrebnika otkriveno da diše. Pijani vozač sletio s ceste, zabio se u školski autobus. Ali meni dijelo me slej! Kako napraviti hrskave kolutića, a da ostanu hrske? OMG, totalni ignor, lik me sinao. Jedan od ovih putnika nije izgledao srpitna zvijer koja mu je visela oko vrata i priljubila mu se uz pleće. Moglo bi se kazati kako je svaki od njih smatrao dijelom samoga sebe. Sva ova ozbiljna i izmučena lica nisu pokazivala nikakvoga očara. I pod kupolom neba, već udra hlaka, bilo isto tako petno kao nebo. Oni su putovali Povorka je prošla kraj mene i utonula u atmosferi horizonta, tamo gdje se okrugla površina zemlje sakriva od znatiželje čovječega pogleda. Ja sam se još neko vrijeme svim silama trudio da uzmognem shvatiti taj misterij, ali se doskora na mene survala neodoljiva ravnodušnost. I ja sam postao više potišten nego li su to bili oni sami radi svojih razumnih himera.
Konačno sam. Ništa se više ne čuje nego te kotrljanje pokoje kočije, koja je okasnila i brza kući. Sada ćemo imati nekoliko sati mira, ako ne i odmora. Konačno, sada mi je dakle dopušteno da se osvježim u kupelji mraka. Najprije ću 2 puta zaključiti vrata. Čini mi se da će taj okretaj ključa povećati moju samoću i učvrstiti barikade koje me u ovaj čas rastavljaju od ostatka svijeta. Da se podsjetimo na današnji dan. Susreo sam nekoliko književnika koji su mi svi rekli Koje boje tvoj Bugatti? Pa nemaš ga, jer ideš u školu, umjesto da slušaš mene. Ja nikad nisam išao u školu, a gledaj me sad. Imam aute, žene, jahte, kuće, 10 je, ali nema iPhone. 0! Ostane, ali nosi starke. 2. 7 je, ali i... Smeš. Pes. Smeš. Smeš. Kak ja volim kad dečki imaju dugu kosu. Pes. Aj meni kaj je ovo? Kaj je s outfitom dečkovi? Kakve su to šuze? I kaj on misli da je s tim šeširom? Kanye West. I kako mu je to duga kosa? To uopće nije privlačno. Pes. Ajmo meni poglednju. Kosu. Smeš. Smeš. Pes. Pes. Smeš. Pes. Smeš. 10 je, ali nema ustani, zapni, kreni, čao! Pes. O, Bože, moje ocjene. 2. 7 je. O, Bože. Opajajte se. Uvijek treba da ste opojeni. Sve je u tome. I to vam je jedina zadaća. Da ne osjećate strašno breme vremena koje umara vaša ramena i koje vas prigiba k zemlji. Treba da se opajate bez prestanka. Ali, čime? Vinom. Poezijom. Ili krepost. Kako vam drago? Ali opajajte se. I ako se katkada probudite na stubama koje palače, Na zelenoj travi kojega jarka. Ili u tmurnoj samoći svoje sobe.
Kad se opojnost već smanji ili sasvim nestane. Onda pitajte vjetar, Wow. zvijezdu, Pticu, uru, I sve što leti. uzdiše, Valja se. govori. Pitajte sve to. Koliko je sati? Pa će vam vjetar. Val, Zvijezda. ptica i ura odgovoriti. Sat je da se opajate. Da ne budete robovi koje muči vrijeme. Opajajte se bez prestanka. vinom. Poezijom. Ili krepošću. Kako vam drago. Uvijek treba da ste opojeni. Treba da se opajate bez prestanka. Sat je da se opajate. Opajajte se bez prestanka. Vinom, poezijom ili krepošću. Kako vam drago. Kako vam drago. Kako vam drago. Kako vam Kako vam drago. drago. Kako vam drago. To se ne može sakriti šminkom. Ko se ne podojeno. To se ne može sakriti šminkom. To se ne može sakriti šminkom. Ne znam zašto se trudiš. To se ne može sakriti šminkom. Ne, to se ne može sakriti šminkom. Ne znam zašto se trudiš. Nitko te ne želi. Ne znam zašto se trudiš. To se ne može sakriti šminkom. Nitko te ne želi. Nitko te ne voli. To ti uopće ne stoji. Daj se pogledaj u ogledalo. Gadiš nam se. Daj se pogledaj u ogledalo. 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 Baci se s mosta. Kupit ćemo ti uže da se objesiš. Bati se sa zgrada. Stini s masnim butinama. Kućko propala. Ubij se. Ko ti je ukrao sise? Čabe ti filter kad si gadna. Ko ti je ukrao sise? To se ne može Daj se pogledaj u ogledalo. To se ne može Daj se sakriti. pogledaj u ogledalo. To se ne može sakriti. Ona je lijepa. I više nego lijepa, ona je divna. Njene su oči dva ponora u kojima valovita svjetluca misteriji. I njen pogled. Sjajan kao svjetlo. Eksplozija u tmini. Ja bih je usporedio s crnim suncem, ako se može zamisliti neka crna planeta iz koje izbija svjetlo i sreća. Nego, kak si? Dobro. Ti? Pa evo, dobro. Kako život? Ono, uobičajeno. Ako tebe... A ide. Da. Nego, lijepo je vrijeme vani. Da. Ej, curke, možete mi ki strip za vatrice? Idemo. To, malo više. To, ajde, to.
hvala. Da jes publika, ženska u prvom redu, ajde, to ide, pa imam te, super, hvala. Što je došlo mi je Birio mi je došlo, ajde, Ona je lijepa. I više nego lijepa, ona je divna. Njene su oči dva ponora u kojima valovito svjetluca misterij. I njen pogled sjajan kao svjetlo. To je eksplozija u tmini. Ja bih ju usporedio s crnim suncem, ako se može zamisliti neka crna planeta iz koje izbija svjetlost. Moje ime je... Moj nakon dame. Kaj je lik iz njenog filma izašao? Ova je smešna. Gori s bebo. Kučko propala. Nitko te ne voli. Nitko te ne želi. Baci se s mosta. To se ne može sakriti šminkom. Daj se pogledaj u ogledalo. Pod velikim sivim nebom. U velikoj brašnjovoj ravnici. Bez puta, bez trave, pa čak i bez strička i koprive. Susreo sam nekoliko ljudi koji su koracali pognute glave.